Thokozani, thokozani emakhaya, ngiyanibingelela. Ugogo Mahlase lo esigodlweni sikamkhulu Nkunzi Emnyama. Ngithi ake ngibuye futhi namhlanje sibambe leli phupho lokuziphuphusa e-bathroom. I-bathroom ngokwesimo samoya indawo lapho kusuke kuthululwa khona ukungcola esikuqoqayo empilweni. Ukungcola esikuqoqayo empilweni okuqoqa imizimba yethu kuphinde kuqoqa imiphefumulo yethu. Uma kuziphuphula lapha e-bathroom ilapho kusuke ubhekene khona namahlazo akho onke. Kuveza ukuthi kunesimo senguquko edingakalayo phezu kwesimo sakho. Lapho kumele ubhekane nawo wonke amahlazo akho mase uthola ukuguquka khona. Uma kuziphuphusa e-bathroom ugeza, lokhu kusuke kuveza ukuthi kukhona inhlambuluko okumele udlule kuyona ukuze kube noshintsho olenzakalayo empilweni yakho, uthole impilo entsha. Uma uphupha ugeza ngamanzi aklini, lokhu kusuke kuveza ukuthi inhlambuluko lokufuneka udlule phezu kwayo isuke izokunikeza ukukhanya empilweni. Uma uphupha ugeza ngamanzi angcolile, lokhu kusuke kuveza ukuthi kunesimo sesichitho esikhona phezu kwakho okumele ubhekane naso. Uma uphupha ugeza nomunye umuntu, lokhu kusuke kuveza ukuthi kukhona abantu abasondelene nawe abafuna ukukwembesa ukungcola kwabo. Kusuke kumele uqaphele abantu abaseduze kwakho ubabhekisise. Uma kuwukuthi futhi leli phupho lokuphupha ugeza nomuntu, kusuke kuveza futhi ukuthi uzizwa uwumuntu ocindezelekile, ongenayo i-privacy, abantu bakuxine eduze. Kumele ukwazi ukuthi uthole isikhala sakho sokuthi ukwazi ukucabanga kahle izinto zakho zizokusa phambili. Sithokoze-ke emakhaya, sithembe ukuthi kukhona lapho esikhanyisa khona. Sithi akudede ubumnyama kukhanye njalo, kukhanye ekujuleni kwemsamo. Makhosi.